Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajab lah. Wa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumampai di kita si pun telinen amat sababanien amban tanda iyan panghajat hinang Allah subhanahu wa ta'ala. Agsarang syukur gini pa imong kajumuan si Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith Al-Hadi Ashar. Ini doten ini hadis ke-10 empat hadis si mana deluin hadis 10 ada doten deh. Kuwi ko pala to kita ke-10. Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Amma si Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Si Hasan ini anak si Ali. Si Ali anak si Abi Talib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Hasan ko ampu Rasulullah wa raihanatihi. Raihanatihi mampinabisi me jambangan. Ini jambangan hak me roses pinisiyo ko me lais. Pag pinapito si Aa alin na yung miskita nga lang di anak te buyong kung estel pinaagwe te saya tawa toto ini te mong siyakan saya silangga nasa iya radhiyallahu anhu kinalasan sa Allah subhanahu wa ta'ala maka pagpain hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawalik ko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tapangaji ko atau tedok pengajian ang bani pada Rasulullah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalan ni hinang pagberehanmu. Pilih kau si hinang pagberehanmu. Mana hadis tu. Nasa ini bentuk ni muruk ko kamu pama. Ia ni hinang pagberehanmu urus pikir ke pagberehanmu. Gini kita pilih pasik si pag Tuhan pa inte. Pagi pag jauh muslim sa si jauh berue sa si pag-ibadat. Si pangahinang mo ibadat atau aman ini ni. Murung ko kam misal. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yumi ko. Murungan din kam misal us ko ka bisa. Sa upama makaayil kaam, makaayil. Ubos palawi me da oras, tek kani waktuhin, pwede ni asa. Ini pa yun batal tek ko tawa ga. Ko kistil magberwe lai. Na magberwe lai hak ko ngai lu kyo ge berwe. Nasi upaman ni, alaan ni sak mo pagberehan mo pikir ke pagberehan mo. Kung pa ini si me hinang atawa betante si me hukuman. Tawa si me kinakan. Niya kinakan wende niya magpain makruh o siya magpain haram. Kung siya magberehan ke hukuman na atawa man me hukuman. Na mas larihap ala dani hinangon tinggalan ni epege gayen gatan tu confirm si kau bangsa ini magberwe kyo si ni pagkalakli. Nasa ibantuk ko pagberwe. Ini na ay basta magberwe kyo si bagyo pihak di pagberwehan mo. Nagani aram mo magkamo ka uro misal. Ini hinang di pagberwehan. Pagberwe harus pihak pagberwehan. Pium ko. Sibo. Ini paling sendue mencari ini paling sendue baik. Oke. Wala ini kyo siya nuli. Bukan sa kyo siguro wala ini kyo. Si kape. Kape. Pero may painte muasik kyo. Pamana muasik kyo. Pwede mo. Lisag lime. Tayo ito lisag lime. Si may dindin ni sung nisangin. May pain when di OPN. Ito muka ni ko. Apa siguro ni kyo. Lisag lime ang tenga. Ito muka. Kasalan mo. Naik mana hadis tu? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Iyan mana hadis ini. Bagi pandak, sebagai kami maluhane, magtawag ni diri maluhane, papin na ni kita hadis dan buai. Topen Tium ko. Dinaren cepat nurun tolak. Kira ko.
Ditarik tapi ngelurin atau tarik. Alah, nah, me sa ien, me para kala pagduruhan sa ien pigge ano be, dukamban me mata ube man kitehin, ang karet pagduruhe me kaanuhan ten yan ka merayat ten so me mata man kitehin, malumen man kitehin. Bisan lutek karamwain, gay ginari tek kay sa kamwain pwede ginari. No isa gay bang dalil bang kay mag anuhan may goyakin may ahin kita sa utakal eh. Banginggehin matuohin. Banginggehin matuohin. Napito kita hadis ikasabuk dua. Hadis ikasabuk duahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Amma Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala maka bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i amban me sahab ka Islam ng buah manusia dan buah ibun Allah subhanahu wa ta'ala tarkuh malayani iene tininggalan ini hinanggan niya pakai doan ni ini mumpat iye hinanggan ike nilaki iye hinanggi magkagunahan si iye labinen sawene si labinen si Allah subhanahu wa ta'ala sehingga may upamanin iene bangsa upama kung pa ini binenta itu inupama ini hadis ini nih. Kung pa ini man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Na pwede pa ini sine magkahagad si Allah Subhanahu wa taala do si elawang buli falyakul khairan si misaha. Na bang ini tawisan ni ha atihanen misane de gabid da o bisa gabid da le gani pakai tuan le paida na be pa rin dehin. Nai namu amban me kahap Islam yene bangsa upama ina ahin masih yang hinang ini parkala kada pakai doan ne paidda gay magmumpaat siya labinan sawene atau sawene labinan si Allah subhanahu wa taala esel in ka Islam ne daif dumain tanto sa ingge kulang in ka Islam ne lamma in ka Islam ne lamma ka Islam ne so upama urusan sini ni masalah bangkuy ba yun bang niya iyan ni sawe kuy ngayon ang kalaatan ang kalis mapiko sali do sawe no sali do kao na sila mo din bang niya sa ngayon ang kalaatan ako na alamod kulog pero ko pa yung gero kagunahan ni bisa niya sali sa isa ko pa na sila yung piges no bang ngayon ang kalaatan paggeran sinin in Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan do amban me amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yan hinain bang kemege si saweno mi an kalaado makainang kalatan sa us peges no nalamu di enang ban parkal atau kanang ban husnu islamil mar'i lam di sali do barangno sali do saweno siwang pagbisahin ng lahat kinaka na bisa sali do saweno siya sa peges no bang saweno ngainang lahat pagkila mo dia naman amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Na yan pakai peran may pahala, magkaunahan si tao. Abang hinanglaat, dabinin. Terus dia sabinan, hinanglaat, hinanghap. O sa nung gapakay na tayo pili kayo, palamod kayo pili. Na yan, miyan gayen lamod bisa siapa lagi kayo makaidokapan bang pili sawe no man Allah taala magumpa si kawin pasal labihan besar. Hadis sikatel itu tepe, pergi pantak dulu. Ana bin Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Amma si Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim yani pangatiku khadim ini mengelas kita tidak buang ini siapa. Mide bataan deh. Bataan na katulong. Anas bin Malik khadim ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam pangutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinumungan paine la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Gay kompleto paine pag-iman demu aman kami, gay kompleto. Pag-iman demu aman kami. Samantara iyan pangalasane mian ya pungtinain li akhihi pungtinain mu'minin muslimin
mayuhibbu li nafsi kue du isa pangalasani sigin orang. Nah, nanti ini nen, kadobi. Si kalau tanda bisa, mereka sempurna bagaimana si Allah Subhanahu Wa Taala bang pangalasan si kungkinain muslimin atau mukminin kue du isa pangalasan si kau iya gina orang. Kau pamanen, bang deh kawayaan no. Tapi bang pain penti si sawe no penti bisa si kau. Saya maksudnya, kau ini yang hinang di kawayaan no hinang laat. Di kawayaan no si barang nus, bang saya si sawe no oke si kau. Nanyihin lagi mencari, gien mencari. Biar betat dari pain te si melasa. Nah, kau itu minta cak kau bang pain te niat melu betat te niat melu tinimba bang asal dulu melu urus. Pergi masa kalasahan nih saya si kau urus pahapa sak kau. Saya bisa terus tinimba. Bagaimana yang saya? Nasi ini amban mehinang. Ia hinang kina uncian musi barang urus bang si cawe bisa. Oke. Baik buka aduh. Betul dobi. Bang pain pedi si cawe no pedi bisa si kau. Kanu bi. Kau mereka jingki. Nih. Atau abang, apa lainnya pedi sih. Saya dulu ya. Nah, siap deh, bang rumah saya ini touring si sawek, touring si kau gitu. Nah, agak sempurna bagaimana? Ya bagaimana semua rumah ini kompleto. Mungkin tapi 100%, 70%. Nakis ini bagaimana? Nah, bang siapa mah ustaz anu nih ya. Kuat ini pergi mana hadis lain kita sak meluhani. Pergi paham terus sama kita sak meluhani. Nah, bang wadi nih ya, kalau kita pasunui. Telo kita tahu nih. Kalau di sebuah telo. Telo. Nah, saya ini. Menjadi selesai 40 hadis Arba'un Nawawi. Ini di dunia hadis sampukan ini. Ya paine an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la tadab faraddada miraran qala la tadab rawahu Bukhari. Yani niat dan buah lella mian maku advice nasihat si Rasulullahin sini pangakayahin irupain aus irupain la kapain ngama pekein ama ini dan buah amban ini pelamuran si syaitan kemas dari si sawe nu ini bawa syaitan ini pengatian mulai supaya dengan magtambah manambah kasih sampai lepas ng ban panganal us makahinan ni keo yan din sumobra ni aman lumuas ng banhan pamigisan Allah Subhanahu wa taala iliin baik tein hadis ini. Naku itu ngedok kita hadis 17 nian basar kurhelo bus sini-sini yang mereka duangan telungan masana isam tuk pihak pagamin painte tuk kapag lumakin Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha wa liyuhidda ahadukum shafratah wa liyurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Menjadi hadis ini maksudnya nanti ini asal bampayaman no in kabayaan tensi Allah Subhanahu wa taala sidang buah ipun in ke mun hinang nen asal sile hinang ha. Na amban Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bisa Kaine inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Denna dari Allah Subhanahu wa taala sinara we ne pagpapapin. Ang kampain ko inna Allah Subhanahu wa taala asal maslami ted kawayaan ni sidang buhay kunne. Taw si kemon ni kitri hinang ten kemon hinang ha. Gelumuas amban yene aturan syara al-masri sarta yene hinang kirabayaan oleh Allah Subhanahu wa taala silawian pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sini pen pamute Muhammad inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in.
Benna din Allah subhanahu wa ta'ala sinara wa ine in pagpapapin si ine pagkala. Si ine pagkala. Na sinin pagpapapin sara duay niyan asal syarat si hinina. Pagke duay makna rin wajib. Pagke magsadi makna syarat do wajib. Pagke wajibin ko may isang bahayang. Pagke na sinin makna sinara atau sara lamian wajib fardu sunnah langkum ya kemun syamil ya na ngurumisa Rasulullahin sampai nanti ini fa idza qataltum fa ahsinul qitlah sampai si pamapatainu ini papatainu asalin natin pinahap sa inyo pamanin bang kyo me sopama mono kyo ni aso timbako ni papatayin magtuoy dumain puan masuli ubus mian puanu ubus putukan mo bibetisnen gawin ito pinapatay na ito dumain ano asasi asal papap mo papatay asal dukne makanan ng peddi dukne paluas ini nyawanin asal magtuoy mati gini iyan si bagi labihan paminsana wa itadabahtum fasinu dhibha damikian bagaimana numbali siapa hak nu panumbalik nu siapa hak numbalik dumain ke numbalik me besiga bidda o pamanin me manuk bisan do besi tampul yun ne jamanokin magpalasparan ka kahunitan kapedian na dumain sa ien siapa asal nu hak do asal anu man terus sinalasya Rasulullah nasi wal yuhidda ahadukum safrata din akted tinaleman ini besi panumbalik le asal ida tinaleman ida pinapha do yene kinatamaan magtuy wali urek dari hata ini sinumbalik no sibay pahalinu ni maksudnya ang subalik no sibay nagtuy mate dumain ne painte menandapet di aman putukan no bengkonen dehelo ne betisnen tawa ini ne lai na tedo di anu maala dislay in kapandakan nen kemon palkala ikawan Allah subhanahu wa ta'ala sidang buhay pun ne bangkusa ne tawa ngainan ne sibe hinang nen hap aja sibe hinang nen hap aja kinabayaan Allah Ta'ala kinabayaan Al-Quran kinabayaan wa pamut Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta si aturan bakas tahina pamut Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.